Pegang tangan. Halal ini daging cincang, diskon 50%. Hier mitten. Hallo. Hallo. Ja. Flächendes Porträt kriegen Sie dazu, wenn Sie haben möchten. Ja? Ja. Aber jetzt auch da. Aber da ist es ja. Genau, super, perfekt. So ist das. Jawohl. Super. Udah kelar foto. Ini gratis. Ini Yumi-chan. Dan ini Mama, tegang banget. Sag mal, ja. Mama ernst? Itu sama Papa fotonya. Ayo. Cool. Kojik, kojik. Merah banget mukanya. Dingin enak. Hah, fotonya di tas. Kita di sini lagi di musik sekolah. Mama mau ke toilet dulu. Ambil terus. Waktu dipikau. Siapa ini? Loh. Mana musiknya? Jesum nonong. Astaga, astaga, astaga. Sekarang kita lanjut mau belanja. Apa? Mamihan. Pegang tangan. Mamihan. Mana giginya? Ih. Mamihan. Gigi. Mamihan. Giginya dia goyang, gengs. Mamihan.
ada toko baru. Tuh, kita belum punya kalender. Ini oke nih. 2022. Iya. Ini besar. Berapa harganya? Ini harganya 15 euro. Jadi mama, papa, Menta, Zoe, Louis, Yumi, birthday. Oke, ini pas. Saya satu-satunya. Kita beli yang ini. Halo. Masih ke bagian kalender kita, gengs. Yuk, let's go. Oh, belanja pakai 2 troli. Deterjenku habis. Puji Tuhan, ini murah banget.
Spaghetti habis, spaghetti. Ini ada daging sapi halal minus 50%. Oh, kita bikin bakso. Udah kelar. Baru nih, chicken. Ampun, lumayan. 2 kilo halal ini daging cincang, diskon 50%. Ini kita di rumah dan ngambil snack dari Burger King. Ini rewards karena Kido sudah ikut belanja. Tuh, pada makan burger. Enak? Double cheese. Double cheeseburger. I have double cheeseburger. Kita bilang apa? Thank you for. Thank you for watching. Thank you. See you next time. Bye, gengs. Sarang ya.